Me teeme trenni täna. Ma vlogin täna. Okei. Alright, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this to-do crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA. I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So get your hands together if you're ready to lose it and bounce to the breakneck beat. And like junior, seniors, it's to move your feet, yo. You bring the buckets, I bring the refreshments and stay fresh to death like I'm choking. Infoks, et Albus tuleb nüüd esimene jam selle aasta oma. Et see toimub arvatavasti 12. mail. Et selle video ajaks on arvatavasti juba üritus Facebookis olemas. Ma panen selle lingi siia alla ka. Et kes soovib tulla, siis 12. mai. Up and away, let me get that. Touch a no zone with no jet pack. I'm a bag of bones full of helium. Lit foot on the verse, equilibrium. Raps and siis kui ülakeha selle üldse jõuda ja tahad seinast üles saada. sun making rising sums. Up and away with a million thumbs. So self-made, you think I was asexual. Fresh figure, let me finish my victuals. Yeah, time for treats. Better get it fast, boy, melts in the heat. I'm wrecking on the mic, I'm on a mission to ruin. You wanna know how it's done to get to doing as I'm doing. I'm a Sally Forth, like I Sally on. Raps how I'm done, it won't run, workplace of fun. I feel I can fly. I'm on 6, 7, 8 cloud 9. And ain't nothing gonna stop me. Vaatame kumb saab backiga kaugemale kiige pealt. Hey naysayers, how y'all been? It's been a minute, but I'm in it to win, and I ain't finished. This is the starting gun, and I'ma run it to the front until I'm #1, son. This is a rhythmic defibrillation, innovative old school to thrill the nation. I've been patiently waiting and building steam, but I'm back with a bounce like a trampoline. Oh please, I feel it bubbling up. It's 10 times bigger, but it's never enough. You gotta get up early or you'll miss the call. So let me show all of y'all what's in my crystal ball. I sized up the prize. See on ta kasulik. Saab kõikjal politsest põgenedes ja konkreeti peal teha. I'm getting melanoma. I feel I can fly. See serge all. Seda saab täiega konkreedi peal teha. Punktist A punkti B liikuda. Minul on esimene päris parkuuri tein väljas. Mul valutab Varvas. Vaata, meil on niimoodi, vaata, mul on natuke vanem vaataskond, mina nagu räägin oma vaataskonnaga, tema räägib oma noore vaataskonnaga. Mul Varvas on valus. Ma olen õues teinud pargis, eks ju, ja metsas jooksime niimoodi, aga päris nagu linna vahel esimene parkuuri tein see aasta. Tänane parkuuri osa on suhteliselt tagasihoidlik. Aga päästab sellega ära, et me filmisime reedel Vibramile ühte klippi metsas. Arvatavasti kõik, kes Facebookis jälgivad, on juba näinud seda. Aga YouTube'i rahvas, siin on teile Vibram klipp. She got more class, you know. Märt unustas oma võtme ja telefoni maha, ta jookseb kuskil. Aga tead, mis on tähtis on? See, et mul on Varvas valus. Jätke see meelde. Ja sellepärast ma ei saanud kaasa minna. Täna on natuke eriline päev. Nimelt trennihooaeg saab läbi. Nagu minu trennihooaeg võiks öelda, et algab, eks ju. Aga need regulaarsed trennid, mis ma annan Kesk-Eesti kandis, need saavad läbi. The dojo is local for show though we paving the road that's opposed to the dojo going over your head like a top hat. Stop that, I know you hear me spitting
that beat, cause it's about to drop. The Rockets is the 09 jump off. Yeah, your last name Pan, first name Peter. I know you see me playing and you want me to teach you, but I say elevated so that all God's creatures can hear me shout it out like my name is Aretha. Märt on kõige andekam flow vend mu trennides. Yes, näita, mis oskad. Are you out of your mind? Ei noh, kui sa lähed sinna alla, siis ei tundu enam nii kõrge. See varr on täitsa võimalik. Oh, save! Libe on lihtsalt. Lihtsalt on libe. Miks siis? Ma saan kõrgem. Tiimid saama paika ei saa. Kus konnahüpped on? Lähme tuppa! Tere, ma olen Märt Rattur, väike Märt. Ma olen see parem versioon. Ta on parkuuri ainult teinud 2 aastat. Ma olen 10 aastat. Ma oskan kõike trikki, kus ütleb. Vaadake sarja Luciferi, see on väga hea. Davai. Tšau. Jah, sa küsid, miks ta pilti teeb. Ta ongi aju. Ta filmib. Ma filmin. Tere. Ta filmib. Teeb äkki? Teeb äkki? Väga hästi. Martin uudishimulik, Martin. Me oleme kärrus. In a mouth like a match, spitting fuego, homie. It ain't tricking if it's magic illusions. Double can do it and we do it well. Rock around the clock all across the nation. Got a lot of sky miles and a reputation of making earthquakes every time we land. Cause stopping ain't an option or a part of the plan. Ei, ma kukun alla. Ära kuku. Sa jõuad. Olla on nii nema tulla. Õppi, kus saab möllu. Ööselklubis keset vägevamat pidu. DJ mixib plaadilt minu lemmiklugu. Ronin üles tema DJ-pulti. Tema küsib, laula kaamö. Haran tema käest siis mikri ma. Lemmiklugu hakkan laulema. Piip, piip, lalalala. Valge persu. Ongi kõik? Täna on tähtsas päev. Avengers jõudis kinno. Ma arvan, et mind selle suure kaameraga ei lasta kinno. Ma lülitan telefoni peale üle. Seleta, mis asjad need on? Särgid. Särgid, miks on sul särgid? Mörts? Sul tuleb oma mörts või? Jah. Normaalne. Mõtlesin, et Eesti parkuuri oma. Me tuleb kollabina nagu mörts. Oled excited ka või? Suht nagu umbes sama excited kui see Game of Thronesi 7. season. Jaa, true. Fun isn't something one considers when balancing the universe. But this does put a smile on my face. Ja film saigi läbi. Kus meeldis? Ajuprotsessid nii palju asju praegu korraga. Jaa, me oleme filmime praegu review'd sellele, mis tuleb Kinoklipperi kanali.
link leiab siit hüüumärgi pealt. Aga alustame. Review sai valmis. Minge vaadake Kinoklipperil seda. Ma loodan, et video meeldis. Ma olen nüüd videodega tagasi, et vaadake kindlasti ka EP kanalit ja Kinoklipperit, sinna tuleb huvitavat sisu. Ja ole tubli ja kohtub järgmine video. Tšau!